nasabibwa bakaire baife tweidukanye eyo olwaleero ku musomo ogw'okuwasa okwekubiriza tuwase. Abavuka bangi ku mulembe guno ensonga ey'okuwasa tugiswirire yawo naggamba ng'era abantu okuwasa tituli kwendera irala kuwasa. Omuntu wagema emyaka 2 wayongera ku 3 3 nga wallahi omuntu odeemerera irala okuwasa. Leero tujja kweidukanyayo mu obusiraamu butusomesa ki bwatusomesa ki ku nsonga ey'okuwasa. Tujja kutandika nga tulinga ku kyafaayo kya nabiyullahi Adamu alayhi salam. Adamu alayhi salam nga tukaali kwingira mu musomo, Allah bwe yamutonda yamuta mu jana. Bwe yamuta mu jana istanasa, yabanga Allah amutayire mu jana ayenga ekiwuubaalo ekimuliku takibonanga. Nga tukaali nakutandika kyafaayo kya Adamu, ensonga lwaki omwana Adamu Allah yamweta insaan, lwaki Allah tabaraka wa taala yatweta abaana Adamu, nsonga ndala liunsihi, lwakuba nti ffe tetusobola kuwangaala ffenka. Omwana Adamu tasobola kuwangaala yenka, n'ensonga Allah tabaraka wa taala lwaki tweteba abantu, kuba ebbanga lyonna bw'oja ewantu olina kuwangaala nibaino. Allah tabaraka wa taala n'okutonda Adamu alayhi salam yamuta mu jana. Bw'amala okumuta mu jana, mu byengera byonna byonna bye batusomesa ebiri mu jana, Adamu alayhi salam tiyalimu na mirembe paka Allah tabaraka wa taala bwe yamutondera ani Hawa. Kyatulaga nti obukulu bw'omwana Adamu kasita okula olina kuba ng'okola ki? Olina kuba ng'ofuna mwino gw'okola ki? Gw'owangaala naye, kuba omwana Adamu tosobola kuwangaala ng'oli wenka. Era yali sunna y'abanabbi bona bona abaatusookawo okuba nga bakola ki? Nga bawasa. Mwana Adamu bw'oweza emyaka 25 kiba kirungi kikubirizibwa nnyo obutaswika myaka egyo ng'oli mu ki? Ng'oli muwuulu. Era obuwuulu tibwa mu ddiini yaife ey'Obusiraamu. Kigambo kya Imam Malik rahimahullah yatukoba nti obuwuulu tibwa mu Busiraamu. Omusiraamu yena kasita okula olina okola ki? Olina okuwasa. Era banamba kubiriza nga zena tyereseeyo inuma bavubuka banange tukole ki? Tuwase, kuba eddiini lyaife litukubiriza okuba nga tuwasa. Allah tabaraka wa taala yatukoba mu Qur'an nga atukubiriza nga atwendesa kigambo kuwasa. Yatukoba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bw'oba onyenda okuba mu bantu abalina amagezi, kola ki? Wasa. Bigambo bya Allah tabaraka wa taala. Abantu abafubintiriza, abantu abalina amagezi agakola ki? Omuntu ng'olina amagezi abeebuuzibwako beebuuza ku bafumbo, ezirajja kukwebuuzaako, ezirajja kubala mu magezi ebbanga ly'onoomala ng'oli muki? Ng'oli muwuulu. So bana bavubuka banange nga tugoberera ebiragiro bya Allah tabaraka wa taala mwene kutitonda tuwase. Allah atukobye nti abantu abo abafu Allah yatutonda, yatonda abakazi, yatonda n'abasaada, ng'ekikulu ekiri wagati waife ni mwene kututonda naidi ensonga lwaki yatutonda n'atusinga okuba nga atutegeera yatukoba tuwase. Abawasa inna fi dhalika, mazima mu kuwasa, la ayatin liqaumin yatafakkarun, n'omuli amagezi eri abantu abatola n'abaki? N'abafumbo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ategeera yabanga atukubiriza ife baana Adamu abawangayira ku mulembe gwe yatukoba. Hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yatukoba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukoba nga atukubiriza naddala abavubuka, yakoba nti ya ma'shara shabab. Nabbi yatukowoola nti banange mmwe abavubuka, man istata'a minkum alba'ata, omuntu yena omuntu alina obusobozi mwimwe falyatazawwaj, awase. Obusobozi Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwali tegeeza mu hadith ti kujja kuŋŋaanya nga sente abeebugembe bona bona basooka aleeta wuwo waabala.
Allah atukobye, nabbi atukobye sallallahu alaihi wasallam nga atukola nti asobola mwimwe nga alina obusobozi, osobola okufunawo okusula, osobola okuliisa omuntu, falyatazawwaj, era nga osobola okuba ng'oli musaada. Ndowooza mutegeera bwe nkoba nti ng'oli musaada. Falyatazawwaj, nabbi atukobye nti ekisinga obulungi gye tuli tuwase. Lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza tuwaze? Fa innahu aghaddu lilbasar, yatukoba nti emirembe kuno kwe tuwangaalira, naddala omulembe fena kwe tuli kuwangaalira mu gubona. Omuntu bw'ono owasa ojja kwekomaku. Fa innahu aghaddu lilbasar, aya abavubuka saalina ogw'olingirira buli abiseewaawo, subhanallah, mashaallah, bw'ojja wale ku stage buli abiseewo, subhanallah. Nga nabbi atukobye nti fa innahu aghaddu lilbasar, bw'owasa kikuleetera okuba ng'oyikaikana. Wakoba nti alhamdulillah, ninayo omuntu wange, waikaikana, n'amaiso wagaikaikanya. Wa ahsan lilfarj, era bw'owasa kikuleetera okukuuma obwereere. Bangi mwife ku mulembe guno gwe tuli kuwangaalira obwenzi bwa layisi ino, era ni mubugembe muno mwena mwidye ebifo byamu ng'abantu bali awo bye tutajja kwogerera wano, ng'abantu bali awo baliwo kubakola ku bukole bwenzi. Aye bw'owasa, obusiraamu nabbi ali tukoba nti kasita owasa, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj wa man lam yastati', yatukoba ng'amalayo hadith nti atasobola mwife kuwasa, fa alayhi bisawm, asiibe. Mande n'olwokuna lutakubitanga ku ssebo, bw'oba oli mu batasobola kukola ki? Kuwasa, siiba. Lwaki nabbi atukobye tusiibe? Fa innahu lahu wija, okusiiba kulina bingi ngabo. Bw'oba osiibye tokola kino, bw'oba osiibye tokola kino, byona byona tubiidi babitusomesa nga Ramadani. Bw'oba osiibye omusiibi yeebisatya, saaba buvuka abali wano. Bw'oba tosobola kuwasa kola ki? Siiba. Okusiiba okwo kujja kukendeeza ku bwagazi bw'olina, obusiiba okwo kujja kukendeeza ku bwenzi bw'olina, okusiiba okwo kujja kukuuma kukuume kukumi n'obwereere bwo. So bana mbakubiriza nga ze natyereseeyo ennyuma, alina obusobozi wasa. Mbawe olinda ki? Wagema omwaka, wagema ogwokubiri, ng'aniini bw'otusuubiza, ate ni bw'otusuubiza nga tukubona nga mu butuufu toli settled. Buli kaseera niiwe, buli ajja tyabiseewo niiwe, buli ajja tyabiseewo. Bana tuwase. Fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj wa man lam yastati' fa innahu fa alayhi bisawm. Nabbi atukobye atasobola siiba. Wakula odemye okuwasa n'okusiiba toyenda. Kiba nange eidagala lirala ku muntu atakola ki? Atasobola, azira busobozi kusiiba. Hadithi eyindi nabbi sallallahu alayhi wasallam nga yatukubirizamu nayo nga ku nsonga y'okuwasa yatukoba. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu akoba, kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muru bil ba'a. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali alagira abantu bawase, basahaba b'oku mulembe gwe yawangalanga nabo, yabalagiranga bawase. Yabakoba nti muna ukasha, lwaki towasa? Lwaki temuwasa? Muwase. Kana ya'muru bil ba'a wa yanha 'ani tabattul, nga abetayenda kuwasa nabbi sallallahu alayhi wasallam yakirobera eri abakoba nti nze nti okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Wobona nabbi sallallahu alayhi wasallam yawasa, kati iwe niwaani? Ng'era atukobye nti ekisinga obulungi gye tuli kukola ki? Kuwasa. Iwe ate lwaki otaawo embeera eraga nti tuwase? Nabbi yatukubiriza tuwase, era nga wayanha ani tabattul, era nga alobera abantu abawuulu okuba abawuulu. Bananze nimwe nabbi yatulobera okuba abaki? Okuba abawuulu. Tuwase. Amalayo hadithi yatukoba, wa kana yaqul, nabbi sallallahu alayhi wasallam yakubanga mu bigambo bye, tazawwaju alwadud alwalud, nti bana muwasa obwana obuto. Muwasa obwana obuto obukola ki? Obuzaale ino mubwidye era mumubona. Tononya yateka abandi balina ensonga daabwe, yaja yanoni wa myaka 2 yasitukira mu wameka
muwana nga alina ebibye byanonya titukobye nti kibi. Ayi mu hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukoba tukole ki bwe tuba tuwasa tuwasa obwana nga buki tuwasa obwana obuto bwe twidi nti aha awo mu maka ago bazaaze bulungi alhamdulillah. Nabi yatukoba awo we tube na watuufu tuwasa obwana obuto obukola ki obuzaala luhaki yatukoba nti fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Nabi ayenda yatukoba nti ayenda ide kuluna ku olw'enkomerero nga nasinga ekibiina kino ekisinga abantu bana mulekere kukongola banayimwe wano waliwo abafumbo mulekere kukongola banayimwe wabaawo n'obwa myaka 10 bantu babiri bonka bati mutye Mungu ya mutye Allah tabaraka wa taala omulimu mugukole. Nabbi atukobye nti fa inni muwasa obwana obuto obukola ki obuzaale ino fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. So bana mubuwase mutaleka baana babeneyo mbisagati kubeeyo kudibireyo nga muliwo abasobola okubawasa era ndi kubabona muliwo. Saba Allah tabaraka wa taala tuwo mutima oguwasa era tuwasa era Allah saba Allah tuwo mutima oguzaala obyokulabira byani bya Allah tabaraka wa taala. Nibo planinga wa planinga ebiri bitya seeka Mungu naidi ekyokulisa kyani kya Allah ebyo tibibyo. So ni hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza okubanga tuwasa abaana abasaala abazaaleeni. Insha Allah mu dakiika eri entonotono katuboneyo ebirungi obukulu ebirungi bye tufunanga tuwasiisa eri abakoba nti seeka ife tuzira sente. Kansokere ku kya sente kyeni Allah yakyogera kwatya ku muntu ali kwenda okuwasa mu bimu omwana Adamu byofuna ng'owasiisa ekisookera idala kansokere ku kyemwenda okuwulira kya sente. Allah tukoba mu fawaid edokuwasa azawaj majlabatun lilmal warizq alhalal. Omuntu kasito wasoti oba otandise funa bugayiga tokitolawa. Allah tabaraka wa taala akoba mu Qur'an abatenda kuwasa muwulirize wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah tukobye nti muwase obwana obwo obuto bwe munabuwasa baneri yasinga okubategeera okusinga Allah eri yatutonda okutola ku Allah bwe mbamwikiriza nikula nti tujikiriza nti kitabo kya Allah titwikiriza buli bubaka buli mu Qur'an nini buno buli mu Qur'an yeneyo. Allah tukobye ntuwasa abaana abato bwe tunabawasa era tuwase era yakoba n'abazaire nti muwe abantu abalo be mubwine mu obulungi mubawa abaana bayimu abobuwala bakoleki kuba tojawa buli avaayo ogwona musomo guli awo gwe bawana afaanana atya wona tibajja kuwa bubwe ng'oli awo otyo bona musomo guli awo. Ayi Allah tukobye tuwasa abaana abato era yatukoba muwa abantu abalungi abaana bayimwe. Yakoba nti in yakunu fuqara abantu awe banaba abaavu yughnihim Allahu min fadlihi kasitaba n'atawombeera Allah yakubagabirira Allah ajakola ki Allah ajja kubawa esente. Bana timubonangayo bantu babaye bawangaala ku kyalo kuno nga wallahi embeera neeyo ayo kuva bwe baawasa Allah yabasitula tukobe nti mubabonangaku seeka timubabonangaku baana nga baali wano nga wabulidde awangaayira ani wano nga sebo wa kikomando kya misana kya igulo nga nediriwo sente nediriwo. Ayi olunaku lwe yawasanga Allah yamusitula amadaala titubabonangaku. Allah ate bwakobye nti in yakunu fuqara kasita abanga baavu yughnihim Allahu min fadlihi Allah ajja okubawa riziki kasita banawasa tawo nsonga bano omulimo gwo iwe kola mulimo gwo wasa muntu wo ojabona riziki nga eida banje ino nze mbaye mu tawuni yawo ne munange ngana atera okwida namubuuza ekibuuzo nti munange okuva bwe wawasa embeera eri etya yakoba nti wallahi nze nali tibanga mukuna kakaire nga kange. Aye wallahi okuva bwe nawasa Allah esente dampaire ninza aja naava wano naja yenja naja nasuubula byona byona
okuva bwe yawasa embeera ti ya buliido. Renti Mungu asasula na myezi 3 so 4. Bw'oba oli kwenda Allah tabaraka wa taala akusitule mu byenfuna, kola ki? Bw'onaabeeyo waaddeemu okuwasa, dasigalira awo ku 5,000 mitwalo 10. Bw'oba wenda Mungu akubyemu wasa, bw'oba mulala Mungu akuwadde udo, Mungu akuwadde doda kikomando, aye bw'oba n'omuntu Mungu akuwadde imwe. So bana tukole Mungu atuwedda ife, tuve mu kuba nti Allah atuwedde ediddo wenka. Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yali ayogera ku aya eyo tafsiri waayo, atukoba nti raghabahum fi tazwij wa amarahum bihi. Allah tabaraka wa taala yatwendesa okuba nga tuwasa. Mungu watwendekeza okuba nga tuwasa. Lwaki ife titweyendezaaku? Waraghabahum fihi, Allah atwendeza okuba nga tuwasa era yaba nga atulagiire. Wa amarahum bihi, yatulagira okuba nga tuwasa. Kuba okuwasa era tuba tuligondera biragiro byani bya Allah nga tulikubita mu nkola. Era Ibn Mas'ud ku aya ndala eyo yayogera yakoba nti iltamisul ghina fi nikah, munoni obugayiga mu kukola ki? Mu kuwasa. Oda kubaawo omwaka mbu oli kusolooza difuna ebitwalo omulundi mulala. Allah Ibn Mas'ud bwe yali ku aya eyo yakoba nti yatukoba nti iltamisul ghina, tunoni obuki? Obugayiga fi nikah, mu kuba nga tukola ki? Nga tuwasa. In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi, bwe tunaaba abaavu Allah tabaraka wa taala ajja kuba nga atugabirira mu bingi byayina. Tumaliriza insha Allah ni hadith nga 2. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga ndala eyo yatukoba nti 3 haqqun ala Allahi aunihim, abantu ba mirundi ejja 3 Allah tabaraka wa taala yera tasobola kubalekerera. Abantu ba mirundi emeka? 3. Allah yakoba tasobola kubalekerera mu mbeera gya abalimu. Mu bantu abo jakwogerayo mulala yakoba nti wannakihu alladhi yuridu al-afaf, ayenda okuwasa ng'ayenda kutebenkera. Allah tasobola kuba nga akulekerera. Bana mulowooza Mungu bwe tunawasa ajja atulekerera? Tuwase, tufuna abakyala tukole ki? Tuwase. Allah tabaraka wa taala yeewaayo obutatulekerera. Lwaki tuleka empeera edifaananyi kyo daatujjaku? Empeera edo bana tudinoonye tubenga tuba mu Allah tabaraka wa taala baana banga asitula era baana banga awandiikaku okuba nti atugabirira min fadlihi nga bwatukobye mu aya. N'ensonga ey'okubiri lwaki tuwasa? Tuwasa kuba nga twiduza ediini yaife. Hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatukoba nti okuwasa kitundutundu kya ediini. Ediini we liba 100%, bw'oba oyenda okukola ku 50% yaayo wasa. 50% ey'ediini eno ey'obusiraamu eri kuki? Ku kuwasa. Era kasita owasa nga tukoba nti alhamdulillah yaidwiza ekitundutundu ky'ediini ye. Ayewo fena tuli awo bana twidiza ediini yaife. 50% yokobe nti eyo nkola ki? Njiina yonga eriwo. Twidiza ediini yaife tuwase, tutatya kuwasa. Allah tabaraka wa taala yatukoba nti ajja kuba nga atubeererawo era ajja kuba nga atugabirira ne mu nsonga edindi ibiri donka denjo maliriza nadyo. Almuhafadhatu ala al-ansab, okuba nga tukuuma endyo daife. Allah bwe yali ayogera ku mwana Adamu afiire ng'asira kyaleseewo, yakoba mu suratu Nisa aya esemberayo irala nti inimru'un halaka. Allah bwe yali ayogera ku muntu afiire nga tawasanga, yakoba nti omuntu bw'afa bwazikirira
omuwulu bw'ofa oba okoze eki oba tofiire nga baino iwe oba ozikiriire wakobya nti ini mur'un halaka omuntu bw'azikirira azikirira n'aliwa laisa lahu walad n'oyo azirayo okuyaire gwalese ku nsi n'oyo azira yaire gwakoze eki gwalese ku nsi bana tutaba mu bantu bajazikirira oidi lwonajaseeka toidi so tube mu bantu abajja okufa nga tulina betuleseewo oku hifdhul ansab okukuuma endyo daife anti yafaayo alhamdulillahi nayo mutabani we ate mutabani we atukoleire ebirungi bingi asigala taafuna kumpeera ayo omuwuulu ozikirira wena wena myezi gigi 2-3 nga fena tukwerabira ate kabiri tuiduki gundi nali yati omwedi anti ngezira kwidukira bana tuwase tukuume endyo daife tibeewo abantu batwidukire kutusigane nga tufunamu n'empeera nikyensembyayo ate nga kikulu okuwasa tuba tugondeire mateeka ga Allah tabaraka wa taala n'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuba batukubiriza era Allah tabaraka wa taala yatulagira nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza era nga yena yatulagira okubanga tuwasa bana tuwase mukuwasa mulimu ebirungi bingi era singa tuba wano kutyama kwogera ku birungi bya kuwasa tetusobola kukola ki kubimalayo tetusobola kubimalayo olw'obungi bwabyo tuwase banange abaana b'obusiraamu baliyo tubawase tosobola kuwangaala wenka n'ensonga Allah lwaki yatondera Adamu ani Hawa kubanga twegamu okubanga tetuwangaala fenka tulekerawo okuwangaala fenka bw'oba olina omulimu gw'okola kola enteekateeka obe ng'owasa tuukirira baaba w'omuwala mukoba ensonga do bw'anaabona obulungi mwiwe kuba Allah yatukoba nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukoba nti man idha ja'akum omuntu waaba akwidiire iwe baaba man tardawna dinakum mwasiima idiini ye wa khulqahu n'empisa de fazawwijuhu mumuwe omukyala awasa aye kabiri tolingirira oyina ki oyinayo ekizimbe kodi ate kabiri kodi ate ya rabbi mwe bwe mwawasiza mwafaanananga mutya lwaki ife mwenda tuwasenga tulina ebizimbe imwe mwabiina kimwabiina Allah mwena abibawaire buwenga mumaze mwefeena mutuleke tube nga tutandika nga bwe mwakola ki nga bwe mwatandika mudeme tusaba matanka ga mitwalo 10 nze zene tanka weneeka akulemye okugula lwaki ogisaba ate kabiri omwana ali kutandika obutandike abe nga akulekera tanka so bana twendeze abantu okola ki okuwasa tubanguyirize bwabanga balese banaabwe okubanga benda okubanga betebenkera nga bawasanga era nga bona bafumbirwa kodi nga waliyo ekibuuzo subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayhi kodi nga waliyo ekibuuzo